son dönemlerde olağanüstü hal rejimi uygulamaları ile yönetilen Piştî ku li Bakurê Kurdistan li gelek bajar û navçeyan goristan hatin talankirin ji bo şermezakirina talankirina goristana Kongreya İslama Demokratîk li Amedê bi tevlî malbatên şehîdan konferansek pêkanê. Konferans li navenda HDP pêkat. intikam hırsı ile hareket etmeyin. İnsanların evlerine Piştî konferansê dayikên şehîdan û seydayên Rêveberiya Kongreya İslama Demokratîk wisa naxifên. دولت ظلم کار عوردا ظلم کریه نه حقی لکردان کریه کرد زانه کرد حقلینه قازانچ بکن ایرو نبه سبه نبه دست به قازانچ ام قازانچ بکن ای کردستان آوا به ترک فدی بکن ای سریوان بکه به بروا بانكا من بتونا طايقاي اللي بتونا قال لك كنت بسري خرهم بري وراكن يرو زنجيره كازلمي جاني لسرفي جليد كارين يرو تمر اللي تشاب بتشاب برشة كردستان بكاري حتى الكندو باجر حتى ندر مالتا جو وعشتها كان مازن هي زنجيره كجماري دا دورا ما او زنجيره اصلا بكره ام بشكني او زنجير دست ما تشكاندن جمع كم خل كاريدن او زنجيره ناش كاندن او اولاد ما رابو اللي خصت شو جي شو جي قريجيه دولتي شو يعني او اولادي ما يكرابو شو افان شرفان وفان قهرمان شو بريوي زانقات خواندن بريوي دبستانات خواندن رابو باسقن زانقات كرين دبستانات كرين لوان خصن اسكنجه كرين افان قهرمان ما رابو اللي خصني بري خدان شي كردستاني اي بقهرمانات تيجي شهيد كتن بين تانجي جاز تانجي لما كو معرفتك بچه به ساخان کاربه طولا خو جمریا هلد ده افتشته وساته بیرام مره دین اسلام ده اولا اسلام ده نه دو دینی ده دین سماوی دو دینی ده افتش نینه ده انسانیت ده جنینه ده مروحی ده جنینه اویا کار کفتارایه کار دزایه چونکه خدا تعالی عز و جل او فرماند که دبی الا لعنت الله علی الظالمین دبی هشیار بن باش گوی خوب دنه لعنت خود سر ظالم آبه از بیانا بجم خودت بجن ایجا ظالم باش زانی خوش ناس کن مظلوم جزانن ظالم کینه Malbatên şehîdan bangavaziya parastina mafê mirovan kir û got ku pêwîst Kurd li hemberê van êrîşan bertek nîşan bidin. Kongreya İslama Demokratîk û malbatên şehîdan ji bona ku li Bakurê Kurdistan bi destên dewletê goristanên welatiyên ku hatine kuştin tê talankirin şermezakirinê xwe anî ziman û konferansekî pêk anîn dayîk û seyda gelek xemgînin ji ber ku kesên dibên em îslamin dewleta dibê ku em îslamin her wa goristana talan dikin. Rexne û şermezakirin li Bakurê Kurdistan berdewam dikin. Ferhat Mehmedoğlu, Kursat News, Amed.